Bačaj, dobar i evo gola! Evo pogotka već u 7. minuti, jer nije zabio prije otprilike 30 sekundi. Livaja sada zabija za 1:0. Šarlija. Melnjak. Dajaku za Melnjaka, to su one njegove stvari koje Melnjak radi najbolje. Melnjak ušao u 16, Melnjak ubacio prema Siguru, Sigur je primirio, Sigur ima prostor za udarac i za postići pogodak. Vodi Hajduk 2:1.